Krista Shingnun Bung Sarina Baptisma Chan Vantlang zinga rong abol hun alo thlenin Jordan luya akala baptistu Johanna nena baptisma achangma sapota chandam tu tana konglo bua sei turin Johanna chutir ani a pathian ram chu alo naita sim ula chanchin thra hi ringrau ti in thalera a au thina marka bung khat chang sompanga mipuin an ngai thla a mitam takin an sual simin Jordan luya ahnena baptisma an changta a engtik nia emo Mesia chu lokalin baptisma chan alaron dil donani ti pathianin Johanna chu ashiatira atua ber chunge ani ashia theinan chin chiana pek atiam boka tin isua alokal chuan Johanan ahmela tangin anun thiang hlim tak chu muin imi baptis katrul jok si a nangka hnena ilokal jok ani mo ti in khap atuma isuana hnena tuna remti ram ro hetianga felna zong hlen chua hi kata na moyani ti in achanga mathaya bungthum chang sompali sompanga he thu a han soi hian a mela van enna sumeonan a mukha alo langa ti chuan Johanan Jordan luimoi taka chandam tu chu a chuk puya chutami zong temit muwa chuan a baptista a Isua chu aswal sim nana baptisma chang anilo aswal vengai silova kan entonatan achang jok ani tuyata alo choin luikama thingthri in atong traya tin van aloin honga ro puina eng alo chuaka pathian tharau chu thu ro anga lo chukin achunga afua ti chuan a mele silfen te chu pathian ro puina in alo enga tin vana tangin pathian o hei hi ka fapadu tak kalom em achu ani ti chu hriat ani a mathaya bungthum chang sompuruk sompasari pathian ro puina Krista chunga lo om kha pathianin min mangai na thutiam ani chandam tu chu kan enton atan alo kala atong trai na te pathianin achang ang chein kan tong trai na te po achang don ani chan puingai berte misuak sual berte musit om berte poin pa nen an thleng thei Isua Krista minga a nen kan pan chuan Isua tana olo chuak hei hi ka fapadu tak kalom em chu ani ti chu kan tan ron soi chu ani Isua chu baptisma achan ve le van alowin honga pathian tharau chu thu ro anga lo chukin achunga alo fu amua